Pemirsa nemonin rahina tumpak landep sanis cara tanggal kali likur Februari war sekali tali selai kemargiang piodalan ring pura dalam kertibuana Bali Pos dan Pasar. Piodalan kepuput ide begawan wiweke Dharma saking Gria Tegal Pantun Monang Maning. Piodalan pura dalam kerti buana Bali Pos kemargiang nyabran 6 bulan apisan inggih punika janis cara kliwon wuku landep. Ring pemargin nyani sampun kekawitin kalasia semeng. Pinake Cina bakti turasa angayu bagya par karyawan mewah karyawati kelompok media Bali Pos taler ngaturang Banten saha gepokan. Piodalan sani mangkin ngawi gunayang serana Banten pragembal. Sani maunteng nunas wara nugraha ide sayang widiwasa mangde kaician kasukertan mewah kerayuan pangruhan majang umat. Piodalan sani kemargiang nepet ring rahina tumpek landep pinaka landeping idep wantah ngaptiang sida ngulati pikayunan sani lanying ning capang pangruhan imanusa sepisanan pinaka cihna rasa angayu bagya majang ida sayang widiwasa. Samian edan pula pali upacara piodalan sampun memargi antar kelanturang antuk ngaturang sembah pangubaktian sinarengan. Indrawan Bali TV.